wallet as well. Ganyan ako magdala ko. Nilagay ko dyan guys, garlic at saka pepper. Konting butter lang guys. Yan na. Ano na yan. Hindi ko na naanahan kanina kasi kala ko naka-on yung video pero hindi pala. Yan na talaga natin lang. And that's it. And then that's it guys. Thank you. And then I'm gonna do my bangos. So I'm gonna have like Bangsilog for today. Diba? Bangsilog. Bangos, sinangag, at itlog. I like bangos. My bangus guys. My bangus guys. Binili ko to sa Asian store. Frozen. Nag-froze ko na yan kagabi. Why I'm having this one guys, because this is how I make sometimes my sunny side up, so I can have a perfect sunny side up, perfect circle sunny side up. Palagi na lang ako sunny side up. Yeah. So I can have a perfect circle sunny side up, and it's easy as well. Para hindi siya mabuhag-hag kasi wala akong maliit na lalagyan. Ayan. And can you see that? Ayan o. Ayan. Ba't medyo yung ko? Lens. Ayan. That's it. And then put a little bit of salt on it. Just a little.
yung ano guys, pagluto na yung side, ayan, pagluto na yung side, pwede nyo na siya kunin kasi hindi na yan siya mag-ano. Ayan. May sunny side up. Look at that. It's really perfect. Ay, buhag-hag ko yun. Nag-ano toasted siya guys kasi yung tong na ginamit ko may tubig. Ayan. Wala, hindi siya nag-ano. Ayan. And then, a little bit of nice and sarap. Gusto ko yung hindi luto masyado. Then that's it. Sa ano. It's my perfect sunny side up. I want it a little bit, ano. I usually do this guys if I have time. Pag walang time, hindi naman ako maganito. Ano lang. Minsan, gananin ko dito sa side. Ayan, para ma-make siya. Para maluto. Ayan. Ayan. Kasi ako nag-change ng kawa. Ano ba tawag dito? Frying pan. O, diba? We have to stick to guys. Nasira tuloy yung ano ko. Ayan. Never mind, guys. That's it. Ano ko? Yan. Yan nag-aaray na ano.